19 i 20 septembra u Kovačici otримана роботно-схатска координації національних совітов національних меншинов у Сербії. O jej roboti već se doznace u njedzeljovim televizijnim magazinu. Za najnovši televizijni magazin rihtame priloho jednej za statkarstvo bar z važnej poljoprivrednej rošljini Lucerki. Co dohvarene na štvrtej schádski organizacійного odboru festivala ruskej kulturi Červena ruža doznace u magazinu. Čiše Novosadjanom udao tancovac Koloza Ginisa, tiž doznace na njedzelju u televizijnim magazinu na 20 hodin. U predluženju programi na njedzelju na 21 hodinu budzeme emitovac i familijni magazin Široki plan, u kotrim budze predstavena familija Novak Zoskucura, čio členi rošati po calim Švece.